Bonsoir, vous êtes dans Stéphanie La Rose, on a la Rose Show. Bienvenue encore les belles dames, aux Alinda Kunayo, bienvenue. Comme vous voyez, que vous êtes dans la journée de la femme, les belles dames, pourquoi pas créer le comment quoi pour nabiso ba mama te bimakito ko seni ka te ki photo tcha ba suki nabiso pour les non même au cheli puta na bo les belles dames denga na tche moni ki miskai pe joli pe kitoko te bi ki ba événement eza tellement ebe ba bazo bima bazo ta mama puta et tout mais kozang c'était ton ozo bima moi li puta na attention ko la li puta no te ko la ton ozo moi qui tambala na yo bien moi chenette na li puta les belles dames et ça la capé bien pour la journée de la femme, mais ça qu'un événement moko eza juste kokin de ko la ta mama puta na biso bonami tout eza ozali na Birmingham les belles dames donc tu as les flex na wana adresse na comme na place kozala ngape la rose na kozala wana maman Liliane Lita ye pa kozala wana pona côté ka ba sac na ye a quitter ce libiso moi pris na Birmingham et comme à 19h à 23h ngai la rose na kozala wana maman Liliane Lita a kozala wana Nathalie Makoma pe a kozala wana les belles dames donc to ya tous célébrité journée de la femme ko bosalate ko kanga moi qui tambala na mutube ko la li putana yo na koloba mingi te les belles dames na kotika bino moko bolanda merci. Belle dame na vidéo on a kolobate na kolukana tia bino musique pour na bino moko bolanda ndenge nazo kanga kitambala wana e kozala bien mingi yo moko kotala ngo qui na expliquer bino vidéo yango moko e ko expliquer nyoso. Malu katonda bakole kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto jiwanyinga la pangati ujika ine malu ele mulumulwe tatwa kafwa mamwa kaye kwabu tatweleleyi bana bakashala batangulanta tatwanyeleleyi tatuwanyi musumbi jabila tatwelele mutu yonso ukinima mamwa kapwa tatu kutubenga mamweleleyi bana bakashala batangulanta mamwangeleleyi mamuwanyi munambi dyachise mamwelele mutu yonso ukinimabe kuseki mwine ba maridia so manyichia malusentu kwa kushimu muntu yoso mujini bwende mu muchima mweyo yo gemai yo balumya muchima senu bazalwa mali bakudu kwamba kuseki mwine ba manyichia malusentu kwa kushimu muntu yoso mujini mwende mu muchima mweyo yo gemai yo balumya muchima senu bazalwa mali muntu wa moyo utuni mwende mu musuma batena nadu wanu bashanyi nebitagwe nadu ka umaswe kusomba ni bantu nadu hakujani hakulwaka nadu wa masanka ni makenge nadu hakulala ni kupika kwetu akwata balijini bana babu akwata balumeni bagashe akwata babajini babele madu akwata bafu muba matunga yo gemai amila ikwata lo madwe mudumenga ye wajitanda mukashika ye mutamba bakwambu utene yeye ni malumuta alo abwele muchalukamu bantu bamwele jikokomunu wabwika kwenu yo gemai muntu wabwele muchalukamu kuseki mwine bakashama manyichia malusentu kwa kushimu muntu yonso mujini bwende mu muchima mweyo yo gemai yo balumya muchima senu bazalwa mali kuseki mwine baka kumina manyichia malusentu kwa kushimu muntu yonso mujini bwende mu muchima mweyo yo gemai yo balumya muchima senu bazalwa
ulokwe kwa maji na ngamunda mwebe unange nzambi webe kumpala kwa byoso unemeke baleji bene wala kanika tukamkwelo shabaneyo mukajabende kule nabilai kwa galomali ajibuba toka ni bafike ajimuda mwobo kwa bisambe atonda bantu munda mwa michima yabo baba wanye nabilai kwa galomali baba wanye baba wanye twabilai kwa galomali baba wanye twabilai kwa galomali Nzambe ya pambola bino nyonso ko bosante so komonike video o esepeli si yo ko aimer yango e ko sala ngai bien pe ko partager na bandeko na yo e ko sala ngai bien makasi ko bosante ko landa na Congo na Sepela TV. Merci na Boss Brothers, merci na mto landa kangai wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.